Kita baca dulu suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masalahnya apa bosku, saya nggak mau dia report. Allahu Akbar. Jangan pernah coba-coba punya niat jahat terhadap orang lain. Ketika engkau berniat jahat terhadap orang lain, maka insya Allah engkau akan lebih dulu mendapatkan report. Kenapa report ya? Oh, yang tadi itu yang suruh hapus ini, yang mau kasih keluar singa itu. Apa ini? Kata-kata tidak seberapa di singa kalau ditukar bang. Betul. Iya, apa ini? Repot aja ini orang. Bang, backgroundnya kurang lebar. Sehingga bisa dibeli, tapi ilmu tidak semua orang bisa beli. Perjuangan belajar Al-Quran itu luar biasa. Betul sekali. Kalau tidak suka silakan keluar bosku. Biar tidak menyebar kebencian. Betul. Allahu Akbar. Ya, begitu. Dan saya juga teman-teman bersyukur baru seramai ini penontonku. Betul. Baru seramai ini. Jadi mungkin ya disinilah ketika rumah Pancasila. Wih, Masya Allah. Rumah Pancasila, betul itu tadi rumah Pancasila? Mana tuh rumah Pancasila? Oh, betul rumah Pancasila. Welcome rumah Pancasila. Masya Allah. Terima kasih banyak rumah Pancasila sudah masuk. Jadi kata teman kita itu bahwa ketika ini kan mulai sudah banyak penontonnya dan sudah mulai turun juga. Ya. Willy membagikan lagi, syukran Willy. Itu kan semakin banyak teman, semakin banyak orang yang melihat kita, semakin banyak orang yang mendengar kita, maka pendapat orang juga akan berbeda-beda, pandangan orang pun akan berbeda-beda. Anggaplah 24 mata. Tidak semua yang 24 ini happy, welcome. Tidak semua yang 24 ini pandangannya sama. Nah, salah satu contohnya tadi itu saudara kita itu sudah dikasih singa banyak sama Kak Nur Hayati. Itu. Nah, mau dikasih tadi itu siapa? Abang Arman ya? Siapa tadi itu? Yuan. Mau bobo. Siap kakak Heavy, siap kakak Heavy. Tia kiro naik, kiro ente kiro lo. Ada Kak Nur di atas, Terima kasih banyak loh, banyak sekali yang nonton, alhamdulillah. Saya tuh ada yang nonton saja begini syukur. Siap Kak Happy. Ada Kak Nur di atas, ada beberapa teman di atas. Barakallahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih lagi mawar sama Kak Hevi itu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Barakallah, syukran semua sudah hadir. Semoga semua yang hadir di sini sehat selalu. Mungkin kalau ada yang punya penyakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang memiliki masalah, semoga Allah segera angkat masalahnya. Yang tidur joget-joget, banyak yang nonton gift, tapi yang kayak gini sepi. Emang dunia itu membutuhkan. Ya Allah, cahaya putra. Memang kebaikan itu seperti itu. Tapi yakinlah bahwa kebaikan itu pasti akan menang. Karena kebaikan itu akan abadi. Kebaikan inilah yang akan menemani kita sampai hatta yaumil qiyamah. Ustaz, saya pamit, besok kerja pagi. Siap Kakakku Nur? Siap. Terima kasih banyak sudah mampir. Syukran barakallah. Insya Allah sebentar Kak, saya DM yang tadi ada saya mau tanyakan. Insya Allah. Bapak kau 70K. Jangan terlalu tinggal. Siap Kakakku Nur, siap Kakakku, siap Kak Nur, siap. Insya Allah. Biasa santai-santai. Dede Fitri. Dede, welcome Dede. Qadukal mayyasi ya umari. Dede dikasih es jeruk sama Dede. Besok kita battle ya Dede. Tapi saya ngaji dulu buat Dede lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gift terakhir. Syukran Kak, syukran Kak. Makasih banyak Kak, makasih banyak ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kakak Nur, waalaikumsalam
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Malaikat, sadaqallahul azim. Lancarkan di sini. Alhamdulillah aku bisa dengar lagi yang Alhamdulillah Bang Yo. Alhamdulillah. Syukran sudah komentar. Semoga kita semua disehatkan Allah. Ketika kita dicaci, jangan balas dengan kebencian. Dede, dikasih lagi mawar ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Suaranya enak begitu. Makan apa? Allahu Akbar. Sama kayak siapa itu? Kemamit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallah. Suaranya enak begitu. Makan apa? Makan nasi seperti Dede. Makan nasi seperti Dede. Ya cuma memang kan kalau katanya orang mungkin bagus, ya bagus suaranya, ya itu kan latihan juga. Kalau ada orang yang bilang begitu enak suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dede, aku baca. Masya Allah, syukran. Aku pacar orang sama R7. Bismillahirrahmanirrahim.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم Al-Ikhlas R7 Dede. Sebentar ya Dedek, saya bacakan dulu R7 Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duha, ya Allah, arsifun. Dede, oke Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله. Fitri. Dede. Bismillahirrahmanirrahim.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الأعلى. Bentar ya. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Al-A'la. Putra Daeng. Syukran. Siapa tadi? R7. Syukran. Aku pacar Abil. I love you Wadduha. Oke. Wadduha. Kita ke Al-A'la baru Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Dari surah Duha. Oke, insyaallah surah Duha.
tadi surat duha namanya R7 ya. Apa tadi itu? Aqidatul Awam. Yang mana itu bang? Saya kurang. Yang mana itu Aqidatul Awam? Ayat 10. Apa tadi itu? R7. Apa tadi itu? Iya, tidak kupahami itu Aqidatul Awam itu. Ayat 10. Kita baca surat duha dulu sambil kita tunggu jawabannya. Untuk abang R7. Surah Maryam bisa nggak Om Roma? Surah Maryam terlalu panjang tapi bisa beberapa ayat. Bisa 5 ayat kah, 10 ayat kah? 10 ayat. Iya, 10 ayat itu di surah apa abangku atau siapa? R7. R7 ya. Kalau surah Maryam bisa. Surah Maryam. Tapi enggak sampai habis ya. Panjangan. Besti. Surah Maryam. Kita cari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita cari surah Maryam. Live sampai jam berapa? Ini cuman sampai jam, sebenarnya sampai jam berapa tadi itu? Sampai jam 11. Ini sudah 2 jam 34 menit, sudah 2 jam setengah. Oh. Di kitab kuning. Iya, saya kurang paham itu, Bang. Kita baca saja surah, saya cari surah Maryam ya. Cari surah Maryam. Requestannya Dede. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalau panjangan mah enggak apa-apa ini. Ini kan memang panjang sih. Ini 3-4 lembar. Tapi kita kan bisa baca 10 aja, Dede. Yang penting kan kesampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Apalagi itu dikasih tadi. Astagfirullah, mengaji Bapak. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا